ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله خص بسبع المثاني وحوال والمعاني خص بسبع المثاني وحوال والمعاني وله في خلق ثاني وعليه أنزل من مكة لما ظهر لأجله سقى القمر من مكة لما ظهر لأجله سقى القمر وافتخر ذات المضار به على كل ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله
Laksanakan satu agenda kegiatan, yakni memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 1443 Hijriah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita juga bisa
beramai-ramai. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin.
saya mah kerjaan mah perocang video. Atau begini saja. Nero kedua peraturan balik. Wadena masuk. Tapi kedua kita memang. Orang penampilan supaya desain maka daya kita kemana? Jadi kaya. Ini saya kalau bisa. Sulit apa terus? Maksudnya datang. Belum. Itu boleh nih. Kita punya apa? Punya apa? Ini salahnya tidak ada gulung nih. Iya. Jadi gulung karpet, jadi sempiang. Iya. Keluar deh di gulung gini. Ya.
Hah? Harga? Mati. Hai guys, kita ada di Baski di apa namanya? PACUBBE guys. Kita lagi maulid guys. Telur guys.